Wena. Kubi angolelana kami. Few days nje uhlala still uzinakekela uyajima. Imagine how beautiful you'll be ungachubeka uphila kanjalo. Umuhle yazi namhlanje nje uyaglowa. Thatha impahla zakho asambe siwenze izinto right, asambe siyoxolisa. Ucathulo zakho asambe. I'm proud of you. Yes, very proud of you. Igama lami uVuyelwa Nkosi, uEva usisi wami omncane lasibona kamama. Makafika kimaguqa. That was the first thing engijabulela ukuthi axolise because I've been looking for that for isikhathi eside kakhulu because bekangase ndaba nani ukuthi wenzani or ini bekangana sorry. So isorry yakhe ngiboniseekukhulu ukuthi kuningi akufundile la. Very proud of you, Eva. Very proud of you, Megan. Like Kate Matibedi ke nna mme wa Karabo Matibedi ke bona difference e kgolo haholo bana ke ya mona le sefahlong ke Karabo ke mtsebang ke modisitseng e seng ntho yana iphethetse yona nathi sa hlola ba ke sa jwa ke tlo ba ngwana wena ke ba Karabo o mtseba ba ke tlo ke la sekolo ha ke bona Karabo a khuma mefatse a kopa tshwarelo alla ke la utlwa bohloko haholo bana as motswadi go sokodiswa ke ngwana o bohloko especially ngwana o mtswalang a sa o mameli because santsana le mnyane ke lebelletse tse ngata tse ntle from yena a ka lebella go ebe ngwana wa strata fela ka butela Proud of you, Megan. Proud of you. Let's give her a chance. You know? She went through a lot here, but she's a very strong girl. Otoloka, mama. Skafela tsep, harimo tsepe, harimo fe fresh start yone. Proud of you, Megan. Kama lami nguPrudence wakaMalakwani ngomama kaLwandle Malakwani sana into enyenziwa ngatsaphinda ngalisa teenage Uba right ntwana yami yes sir. Mina sengithemba wena ke manje I'm handing over everything to you. Ne? Angeke ngisakwazi ukuchubeka ngephambili. Indlela yami iphelela la. Mina ngihlalela la ehlathini. Sengizomela abanye. Yabona kuba buhlungu ukuthi ngithi ngelinye ilanga ngithi ngibhekela yini ngikuthole futhi lapho yabo. But ngiyakuthemba no. Angithi uthi ngikuthembe. Ngiyakuthemba no. Ufuna ukuzwa bathi le ngqondo yale ntwana ihlaniphile le isebenze for something else. Yes. Yes sir. Uva igrand na yes. Ebo mama. Sangayo into yakho enzile wrong. Tizonke ishomi zami asenze into wrong bendima uhamba phambili. Nolulamile Finiza
ngumzali kaMpho. ngikuphathile into ezibonga endlini isimo entweni zami amagama enza kancane enza action aphuva ba songiphinde izinto Yalive xolo lakho nami bengingakucapukeli cha ndifuna ube right. Ndifuna ube right. Akufuna ube wrong. Awu unika umama ihug man. Gcibeleni unika umama ihug. Suyuhamba kahle mhlekazi. Cela ngihloniphe, cela hloniphe nabanye abantwana. It's fair, man. Mbonile. Asambe. Sorry. Ke bone prince ko Durban DP a tlo collecta bana ka bona gore le nna tla ntswela mošola gore ngwana ke lena a tla nne a boele mo bošeng because sa ntlha se dire gore ke mo simphutse gore ke mo tlise mo ke taba ya gore ke mo lata ka bo ma 11 o'clock go bosigo go bashimanyaneng and then ha tswa sekolong ga etse sepe mo tlung wa tlhapa wa tsamaya ene o na le enga ke mo khalimela ke motho o batla go nluisa ke motho o leng ga ke msona ke mo khalimela o nka thipa o na le that enga ene always ha ke mo khalimela o na le problem ya gore o tla ntlhaba ka thipa o tla nketsa eng salla I'm proud. right of you, okay? I'm proud of wena ne so no ngwana ka ne enga tsedile ne sorry seriously sorry bona seriously how really selo Ya go dira selo. Ya go dira selo. si papa Re tsamaile re tlhola. Ya, second half referee so chachile mara score ya lingana. E ba fethu nna ne ke sa tshepo re ke tlo fitla mo nakong e ke sentsane ke spana. Mara spana ke spana ba fethu. So ke tlo checka mang o mong na scheme le daikente go camping. Ba re ke Eva la mo bola o le wa smile nyana se spila man. Wa mmeno wa masweu bjana. Ore mo grilling ale go jubeng. So a re bone ho rirala. Bese ngakhali izolo. Iliyanyana bezikhala. But okwamanje angisazi nami. Unjani Eva? But ngathuthukile kanje hoy. Ngithuka. Mara something different ka yena upila. Light skin dinyana. How's everything going? Kamba njani? Everything perfect. Indaba yesikolo wayenza vena. Phela mina bengithi ngokunika internship yana lapha uzosipana campaign. Angazi ke. Shukuthi offer nami ngiyojika nayo ke. Ngoba wangithembisa ukuthi esikolweni man. The day you left a campaign ukufika ekhaya what happened? Take me through it until manje nje. Wahamba wayapi? Ngaya kumama wami eDiplof nobaba wami. Ngayihlala 2 weeks. Khona. Ya beko right. Nabo bajabulile ukuthi ngitshintshile. Ngibuye campaign. Yeah. And then indaba zokubhema nani kwabanjani because ecampaign phela wabuya unesikhathi ungasabhema ngisho. Iba honest kimi nje ukubona abantu babhema bayenza lezi zinto bozenza how did it feel for the first time? La awuzange ulingeke. Hayi for the first time ngizangilineke like bengakhalela nokubhema. Wena mangathi manje zinika ama marks out of 10 ungazinika ngakhe? 9.
because ngisasebhizi nalo mfana lo ngithi ngizohlukana naye. Okay, so uzinika 9. Hey, yazi ngisabani manje? Ngisaba ukuthi ngiloku ngikhama so ngithi ngibuza usisi wakho ngithi ukunika ngaki. Hey, I hope naye siyodlalela lapho. I hope so. Ucabanga ukuthi ukunika ngaki yena? Nginika 9. Anginika 9. Hayi mara mina yabona mangathi ngiyabheka ngamehlo. Ngiyayibona le 9. All right, Manaka. Tawalo bona ne? Stand up for me. And how do we stand? Attention. Say yes, say. And I need sis. One time again. Ay ziyakala manje. Attention. Say yes, say. Attention. Senkohleni. Why base? Alright. Ambona bizu sisi wakho. Iva bonyeko umcela ifavor ukuthi ngiyahamba ngiyala eDobsonville ngicela ukuthi ungisalele nomntwana. Uzothola umntwana ayi1 ashiye next door. But now umalumami kube ne problem anayo njengoba bengingekho. Uyakhona ukuthi like ngiyabuya manje ngicela ungisalele nomntwana. So basically after the camp she started going back to Eva Omaziyo. Yes. Okay. Yes. And then sabasathi masuka ke sapolta saya eDeepkloof kumamama. Wathi makafika wafika wa apologize still she cried wa apologize kumama yakhe nobaba yakhe wa apologize ukuthi uyibonile lempilo bekayiphila. Wayizikina hana kina nore area camping next time. Ano tla abethe drive la atlele sister ba tse dikuku fela re upe hore wa khonana na. All right. Bene kanti ka mara Sebokeng re tlo I check ra ideng hore tsamaile ya fitlha kae ke phela ke bolelo ra I feel go Sebokeng da ideng I feel go camping otherwise what's the point ya hore ke ba thuse bana ba helo re ka usane ke tlopalla gore ke ba check gore ba faiya bya ka mara mpa Sebokeng bene kanti ka mahara street tsela di senyile no so ke a bona dipula di ana the last time ke zaia yiso no le dry speaking of dry le pelo ka ne le dry thata because ne ba mfounetse ba mpuditse ka ngose ile ngore itshwenya magogo le mamazala ene ngwana 14 years ne sharp ke buile fere ke nya go check gore since a tloa go camping weekend o ile bjang ene a se yena lo one ke ketile ba mmalwanyana ba ile ngore they were close to my heart because ke lebeletse age ne ke lebeletse le behavior and this were the most ba ile ngore ne ke le worried ka bona otherwise a re tseneng re bone hore dintsha ke tsepala mo hopola da ikente ba reng ke karabo o le sala tshwara bothathanyana ba hore sala o ha senye ha bjang wa hopola riding le bitso la ba re ke karabo mara ne ke mmitsa nang dipha magudumana for obvious reasons a re tshepora ha boela go thabo besta a re check re bone re di tsaile bjang drop a gear and disappear quick baholo Aya buteng. le Atonkai. ya bona go kwa shapo Ke di bad news. I'm not the next. go ira halang mam Re khutile Sontaga mlata boot camp. Monday a tsamaya keng. A khutlela strateng. A khutlela utsubeng, a khutlela go boyfriend a tsamaya. same time Same time. and this is the same person o leng hore na tshepisa Yo, Allah, a kopa ditshwarelo, o re promisitse gore o tlo ba right, o tlo change, o tlo khutlela sekolong, o tlo lesela mekgwa eo ya hae e seng right. and then when was the last time you saw her Karabo ke mqetetse ka di 6 March so, ka di 6 tsa March. And a le high. Jwale problem ya ka go ba Karabo jana wa o ile sekolong ke mo reketse full uniform o ile sekolong a attenda January a attenda February a qalella sa ya sekolong so ona le dibeke a sa roba le hae ona check 3 weeks full sa tseo go kae 3 weeks full 3 weeks full like tsebo o jang o wa hlapa mo aleng o po wetsala a fitinyana next 30nyana next which is why magogo a le ka mkhwaleng yeah because ke show worried yo pesa ke go batla ka tsokolena ke tswa ke na le methapo ke tswa ke hlo
Ha ke robale bosiu ha ke monana fela o rata le dijo hore e ka ba mo aleng o etsa jwang Karabo dipula diana ba bua ka diflese tseo tso thweng ha dina festere ha dina menyako ha dina dikubo re tsamaile re hlola This is disappointing too much, especially right now. The most important thing is I don't give up on morning. Now I'm not ready to give up on her. La huitsi go aling go teng. Ha ke sure o ka e hantle go tlile ba go o tifleteng kwa Masiza mo ha o sa dula batho o dula fela bashemane le banana ba tsuba nna mo tsebong tsebo a re latlhe stay hopeful so langa re le teng re na re tla thusa re fihle go re fihlang le nne le tshepo le ska I'm your hope right now. Mommy, you're strong. I can see that it breaks your heart, it breaks my heart even more. It's just that in order for other people to get help, you need to be the strongest. Pargo kitchening, loga fisa byang kapa byang. Chef yona tshwantse ya pi, ya shi chef yo happy ya bana. Mrara. Wena. Wena. Inkatana tse so. Go byang go le bana ka mo. Yeah. Hola. Urinda. Rugo bona nyana uchaka. Uchaka no trouble ne. Ar ghost. Batla Karabo uchaka. Yeah. Rum thola kae. Mang Karabo. Karabo. Ai, Karabo. Wa nyana ya. Ai, akuti. Chere hai war ke khetsa. Maga uthi ai. Uslenda nyana so. Yeah. Oh. Oh, mbuzo ke tshepi. Ai, ke tla bontsha ke tshepi le fe ke na kalisa. Ai, una mtho mata. Zala kheta o ke mga. Na? Zala kheta. Mang? Yo. O puluko. Wamtsi wa motho o re mina na tshepa. Yeah, Karabo. Yeah. O go kae? O ka puluko. So go rom tholang teng wa o tseba street. Yeah, ke tseba. O porka pe o tshepa. Tamam nna wa. O porka. Ano thusa fela re ke boyfriend ya ha ke monna ha motho re yang go yena. And then ke manga itseng Karabo nyamtsi. Ke na khitsa. Ara mo tsore hostage. Kae? Kapologong. This is the second time I'm hearing this name. Major. Motho na le pleke ngwe ba re ke Pologong. Ke la bobedi. Ke utlwa le fogong. Oh. Yeah, relax, gentlemen. Relax. Go fast. Fast. Go fast, man. Fast. Fast lagi, man. Zogal. Hari Emre. Relax. Rasa. Relax. Itu rasa. Sar saya bawain. Syabafat. Syabang fat, man. Sentati. Tinggal. Syabafat. Tinggal. Kona pansi. Syabafat. Chapo. Ari. Away. Out. Nah. Ungkile ke mama. Ungwe ngala bisi ka bumba duka. Ba busy kang batho ba mamkile.
Tristan hore di boys he ba entsa na tshwere ke mfano ke motshwereng mara e ya pele e ne re tšhaela gore ngwana o ka re o kry-ala kae le ena ka re na dila le ngwana ka mokgwa ba e bjang di-boys o ra re ngwano o tlile ka mphano mara last minute a di betha le D-boy last minute waya bjanong ba sa mo tseela D-boy ka ntlovisi o ra re ngwana ko a leng ba mo tshwere ka a re o e bonang ko pele mara se ke fitseng gore dikente re boaleng ke kae mrara Bozala. Kamu. Wetsang le ngwana mokana. Wetsang le ngwana mokana wena sana. Na 21. Una le how many years ngwana? Una le 15. Mo molaong ntho o etsang wena sana. Apara o ya tronkong sana. Ya tronkong sana. Apara sana. Wena. O bjang o le bjana ka mo? O nyakang ka mo ka ramo? O nyakang ka mo? O nyakang ka mo? A ko no bolela. O nyakang ka mo? A ko no bolela. O nyakang ka mo? A ko utlwe. A ko no bolela. O etsang ka mo? O tlo nkga bjang ka mo? O etsang ka mo? Ladile lena. Lena o ladile. Ana sa ditlamo wena, ditlamo o tlo tlhalosa wena. Ditlamo. O re o ladile kae o? Ke re o ladile kae o? O ladile kae? So, o ladile ko o. And then o ladile ko o. Ba le tiriso. No ro bala lewa ke. Ro krelo o robetse lena no. Wena ga o lela man. O santseleka. Ke no robetse lewa ke. No sa roba le leo. O robala la bona ba le itiri. Ke motho le nyena wena o. Ra ntshwane re ira go camping a wa iutlwa ne. A wa nkutlwa ne. Tsuri ngwana o ra ithute o tsuba go wena. Moshebe sana. Moshebe wa mmono bjang. Wa mmono robetse mo polekeng e bjang. Wa itse re ko wena. Ngwana 14 years, you've ruined her life. Bona o bjang bo. 14 years. Wa tse dintshanga butaka. Ntebella butaka. Go lata o itshola utlwa. We are throwing go utlwa sana. I'm gonna make sure you rot in prison, young man. Let's do that now. Let's go. I'm gonna make sure you rot in prison. Ari yelo wena. Ari. Tsena butaka. Prince. Ngena nabo puthi. O tsile o lla wena o khopela tshwarelo wena. A wa nna le 1 week go him. Ya trongong ba fa ager le robala le ngwana lena. Le robala le ngwana ager lena. Le re molao o bereka ager. Ke tlile itso ke nyaka motho mwana. Motho mwana nsupetsa go mo. O mongwe nsupetsa go mo. Before ke kra motho ke monyaka. Ene bo botle ba kitla le ngwana. Pila itso ne ke tlilo cheka ngwana mara no so ke tla show ya police station yo fella go teng e dile. Re go itse mama.